ituna thei plungji ji thei khang yu maramli ngzekid le ituna sangye sare ituna thei ja ajakum COVID-19 pandemic hiwena hi khraina ituma society li shei khai chung khalaire ituma otsada klai masa pailu ji schools ga thain shut down za ga business shut down za ga ituma khring khrakli effects ga chung khalai khaine ka zari zakshina pungau bida ituma og thuli leida klai ka tem thang mai pingna ari phashok bai da shakchang da thum otsai government jang laga collaborate sa laga chung ka scientists ping doctors ping jang laga shakchang da athum otsa khaine kala hiu ot ka sawa alung hli itum le vaccine he introduce samye vaccines ka chung ka introduce sai re invent sai re ara itumui society hili itum la thei ja thang gi da vaccine kap rok le india lila mi crore na thang gi da vaccine kap le ka realistically itum na check sa je tran itumui tangkul society li vaccine ka kap hili itum confusions ka chung ka le da klei tha da thei fu ya rila vaccine kap se gi li khang jang or Q1 kap ki ji hi kap ka tharak je clear mak sa chung ka le da klei tha da thei itum na doctors ping wena experts ping wena nena maman la kai tum kap ngorok da le Q1 itum ya ka skeptical sa okla itum mi Q1 ari ma kap thuk la ji maram ko chung da le sa re hi maram hi itum na cha clarify sa ko vai sa se hi ngasang rung vai a cha itum wi mangali khia shing la ka ya guess ko tum rang rum mi da le ina tum ni ava ina introduce samire ka itum welcome sami ser se kare sa da iu ya shong li pam da le reverend dr muthok mivasha executive secretary Tangkul Baptist Churches Association ning shie ojali itum show hilirang rumida kleva kanya sada Dr. Raisangmi Raikan medical superintendent of Urkhul District Hospital Dr. Lagjongga Ningshe nanaitum sholi rang rumida kleva kakutung sada Quira Tuisem Kamkura vice president of Tangkul Nagalong kala convener of TCFC nanaitum sholi rang rum kleva chunga ringpai Ningshe aja show hile nashi gutung rag zangwi manga aina itumwi society li myth leidakle itumwi confusions leidakle skeptical salain bomdakle clarify sa huing sara kaji kuchunga ningshe kuchunga shikasang le data check sa jitran Manipur we district wise an khim jitran teo mai thui da vaccine kap da le Kamjong district aina Ukhrul district sad le da report li itung pasha sam bangi jana og thui apam ko tong le vaccine kap rok share da le laga kala India le la thang gi da crore na kap rok share da le ne ka itung apam ni khiwa hiya ga teo da kap bok le ji maram hi aja itung san room se kala Q1 kap rok le ji la itung san room sa se kare question sa da ina Dr. Raisangmi le direct sangai de le itum hi na ari medical background line raw with no we and kre sa da shangai Q1 vaccine hi kap ro do vaccine hi ka tha da siam khai ki ba wang siam khai kala vaccine hi ka kap ji tran ki guarantee sa vaccine hi kap khai ne itum mak zalu mak ji le ka or vaccine hi ka ba le ka zalu ra ka phamai vai wang ji ga ji hi teo mai ka na no we shongai na clarify saming sangai tala ga na itumwi doubts le dak le hi no we true na clarify sa khungai chen na remake up da ka answer sam yolo remake up da Tangkul Express li ida tam hida platform mi wang ni sing chung hong play vaccine wi maram hi na teu ka tada khiwang kabrakla kada ka bhawa khi kana khla gi wi su ge nak teu ka hang se ge itumwi vaccine hi India li 16 January 2021 li launch sane all over India li launch sane isi Ukhrul la 16 January launch abmai chena hi we progressive other state district variation chung leng ro chida sa da issue itumwi Ukhrul district lila itumwi vaccine hesitancy hi chung how the progressive niam langan le ji ari tungna discussion rum here kha as we covid we kazathili right we se je khaba ngusung se je khaba covid vaccine hi ka kam ni la khang dei mle mle khang dei bing thung bi social distancing khle ma sang mi de khle chena crowded pumli toilet ma zat mi de khle frequent hand washing jiba pang toilet ma zik mi jiba dali ba mai mi covid appropriate behavior ba kha chikan ga sang da thum na ji nga wa ra chena ithum we azu ithum we de Ukhrul district li yang se je khaba ithum we ka zat we positive la chung mai dum da khle ne district khang thei li ba
COVID vaccination hi atum mi chung la kan khu ha da ariba taman haina riba atum mi positivity hi issue will live hen ka da ne chena is thumna COVID vaccination hi mu khu khaba itum mi zat COVID hili zat ling sung ji hi da sakhai ne chena hiu kan na ba thak la ji khaba COVID vaccination khu khai thili nali 100% protection le re ji mali mane kha nali nana COVID vaccine khu khai dam thran COVID vaccination wena ga zalaga serious halan ga zalaga hospital li khwa kala isuli ba chang ga ji kala jilang me da kula si ga pai ji wena ba ka chung kha protection le da research with su le da kai ne ICMR wena khang te tang sal ga protection ga chung le ga ji ji da le da kai ne chena COVID vaccination khu khai dam thran nali positive sa salala nawi gazachi serious masalula the mild symptoms the fever lay absali gung she alagal china the simli pam laga home isolation pam laga the one khai the one kusabui le de kleini khamu khui khaba nawi gazachi serious ang ai salaga nawi lung damage sai bai khoksui silaga nawi organs khangte multi organ failure salaga hospital ICU li balaga serious am kha raina nursery kula la si bai gi hi chi da khlei ne mo khui ko ji vaccine khui ko chi kula se ji ta je na vaccine khui gai dam than 100 protection level je maning mane khana wi ga za chi no wi severity ga za wi mati ga za abok zan wi da severity ji suitam khal la ga na da mile sare na ga za ga tang aure gi okay Ari doctor na hang nava 100% guarantee protection me misala maximum protection mi shapti ba mi kazat ke shiwe na hi ba hi ka bai ka ba fatal ma sa fukliang vaccine hi ka bai la itu mi thi ga bai chances sum lai fukliang hi we related diseases na mai fatality hi the apong sum hen la the li the depends sai ka itu mi latest research at suda issue itu mai ukruin ai na hang off ge isi medical department la research sa khai ni he na ka thak la ji ka ba issue hospital district hospital na hang ge issue li aru we district hospital thi khai 21 ka khai ni 21 hi issue hospital li ra la ga ra thi sang khai ni thi sang khai we ngai sai di 21 we li 20 hi ba unvaccinated okay thi khai akha vaccinated thi khai akha jang ngai khajiba jiba singkum hangji shat khni la ka khaini jena the complication jingum we all age we complication jang kha jang ga da chi sa khai ni ka 21 thi hai we 20 hi ba unvaccinated jena akha ba jina vaccine ka ba salla ji kula khi to tha ga ba da kula si de khlei tong hi unvaccinated tin ra ra su ni da itum da sang bi bai kai ba itum li issue li arui district hospital li issue nang ha hi 380 something lang khai ni chi bing ji da thum treatment sang wi sal ga kai khana refer sa khai khi zum jang ai imphal li refer sa khai rims li khang li refer sa khai le kha khang de bing ji ba issue hospital na pha hui la ga sok se hai ni okay jena kha mi muguda akathi hai ji 21 hi na 20 hi na ba unvaccinated ne chu ngai chai di a khamang say vaccinated full vaccine phel ga thi kula se hai jang ta ji thada yang ga ba statistic yang ga ba vaccination ni na vaccination quick hai vaccinate sa hai na protection to the le chaw gi thum bi kharat tai thum be pamli i thum hospital le da ji thak li okay ni share doctor i thum he medical without the background hi tyo mai ga i thum clear sa man ga wa vai ji doctor ling han ga supplementary question a kha sali fo ga ari unvaccinated vaccine makabla gaza khai pingwi recovery athumwi time duration aina vaccinate sai laga gazai la atami kaya average an legle recover ga sawi vaccine makak ba pingna sangbai da recover atam khui ga recover ga sai chi ka ngarai ka thang mai kliam athang hang hai thal yang the vaccine makaba khaba nawi the gaza chi the ngai sana ko ga mathang progress saman laga complicate ba sai bai kha ka bai sa kha ba nali fever na pokre kui za re apsa phai pang hung se re laga da 3-4 days 5 days lumi da pha ba bu ni idila achon thang ila
August tarik thada jishet ila vaccine ka bhai nei khada sala again il infection ku infection laga 5 days wa I thala kaina shimli home quarantine laga pome chili fever khalai sali khang sei kui khaza na khun je lei pome ka 5 days ku bhai laga chuthili wa iwa hospital li mobile la da shimai na pha khai ni ila apprehension ku jung lei tension ku jung lei sai I possible sa khai din san IU SPO2 level hi oxygen saturation level kan fall sa ground down sai laga kan khak su sieu da hospital ko oni glo da ju khang ji chung le sai ka 5 days pe laga 6 days ngwa da fresh mong dio da da in da credit ming hai ba hi vaccination ku sa si ji ba serious sa lang sa laga hospital wa sang bai ka vaccination ku ha bu da fully protected sa ha bu da illegal za drug za sa la da mile sa la kana 5 days hi da hui mild symptoms si le da si sin pha ai ni da da chi yui da personal experience ni da okay pyre ning share na clear sala ni thum background mai khai me re ka khnia question hi kuira tu sem kam kurli direct sangai le TCFC with convener ak sada nali hi nga han ngai TCFC na vaccination drive hi kui ka thang le sani kala or he vaccination we li any programs plans le ligam le chi tiong me ka theng hai kala chu li supplement ka sa ngai kan ithum we society hi li qwai na vaccine kap lo ji li cha kai thum reluctant sao hesitate sao le ji no opinion ni tiong me ka share san lu cho ani shinare ishi TCFC he ada ithumi medical administration la ithumi people's representative NGOs ka tong chang ka sane rimai thui da ba prak cha phok leu da ba isi president na thanda office close down sa kai but after a week time ash ithum tangkru wi long now ka tong na church chang la ka ngarum da joint effort common effort hi ngarum da masa thur kha ka chat rai hi mi wi mara jaw ga da ji thui hau phok da aju ra sung da lei da lei ka thui ka hai first wave li ngai chung ya ji li chung mai thui da ya ru phap ma da la pung pa la ga law and order kai ngok chal ga ka sa ji li chung mai to the maximum effort TCFC nak sa ne ara arui doctor na hang khai thada mathang arui ithumi hili kakza hili now mai thida scientist ping na covid we vaccination hina ithumli ka chung ga minimize sak vai ari ra pha shok laga kapok khai hi we na ba hili thumi arui all tangkul medical association li nguyurda TCFC ne imphal la hili la ithum awareness ay district medical with department CMO ithumi medical superintendent bing doctor bing chang sal laka sal hi leipa bamai kha ithum CSO yaru ka than bing hila confuse ka sau de ka jiwa achi covid hi thada machuk laga khai khang gai phap mata khar og thui la confuse sa thada World Health Organization we ngtei do we expert ping nala athum we vaccine we chakashi side effect hi nei da kahang ga dong chi nei thumli pa khang sa ka kha ka khanye li isi doctor hi le isi TCFC we member ak sa da thumi church we leaders ak sa da representative ra sa da arihon we young theologian ka chung kha vaccine ka phili mayaye ka chung ka kai khana makham ya lai kala vreshi ka than kai khana biblical we perspectively la thi arku sa khong rok ka lai chili vresia ka sauda seha ka sa mirin li ok thuena ithumwe maran ko ran talent meters seha sa zalaga kachatsa kami or ithumi prediction maran kami katha hilila hikatha hinal marakli akli ngahan kha oi
ram lem la shi changai ko kwar sa da ari hi kreli ba o doctor ping jingkum khani li thi sarau ra gi ji pa chili kuin to bi tak sa zu khui kai hi na ji gi ba ji na ishi president indian dang da he makap se jene ka ishi wi atma doctor ping ling yul sa ba jana convince la ka ai kap house the ishi long now ka dong kap house se the khong wi la ka April 27 thang ishi mi makku de shini ji wa ka kap ni ji jen kap phok ni ji li ishi shina long with president na an one day head na thum sa da wari ga ni firstly an mak kap ta tham ro ji la ka an wa kap le thu ga ni the arui hi ka kap ji hi jili ka ji pa nai da ka le hi side effect le ji arui la o cha le ishi doctor le le I thumi scientist ping ka le health practitioner ping doctor ping na hi side effect ma pha ma nei hi thai ga ji hi whatsapp li chung mi thui da hi ka sang hi ishi theologian ping ka sang de le de ji chang china ishi social workers kai hin la ji sang ba pa me convince maksa china ithumui tangkhul hiliwa church in a center of information kala yaw ko hom pingli respect kale athumui tui khui me khui ka than pingli comparatively yes khui pa na ayin nai na par ho kha shit ka sang kala ka jihan ka ba hi ba yaw ko hom pingli ko khui me da church li la thumna hi proactive masara thu ka biblically wa hilak kai ka jiba jiba marak khalia mahang ra kha covid hi khare when the practice sai ka jiba jiba thalai na church la ham bum me quarantine ka kale thi ko jifu khawai mi malai sam ko hi we adam hi live lockdown ka ji mo shok mi ma shok paim ko o jo mlung khwa chi ma ban nang la ko pam sa lo tik da tha ping ka tong jiba jili khui la ga vaccine ka sa tharan akhan wa covid sil hi doctor nakali ku chung ga lei je da jila ma kap khleng lei de covid sil ba hi jang china thada ithum HIV AIDS no khang dei no o chi chili chiran research sal ka mar sarang ka aru hi ta thak da hi ta da ji isi tangkul hi thada ke chi jana phaning khui la ka ichi jawi tui je na chat khangai le kap pe kha ithumi doctor tangkul wi doctor atma bing atma wi professional bing hili le dak le doctor bing athumi profession jili respect makasa india na aju rashung da today's aju whenever 84 crore 82 lakhs in a vaccine sare jilla yes tangkul are 23 point something mang ne thousand the 17% are ishi senapati chani shi tangkul na second ukrun na second kamjong na pha mai lu je ishi le hi tangkul hi ngchan mai thu gi ka chang hi adai thumi misconcept kala khalatna decision khipa pha gi professionally respect makasa india wi prime minister president aina how phok laga representative ka tonga health medical department health workers lakh crore china indian army police kala sarkar ot ka sakata ong angang di ta sung kap khan de hi no aro interact sa hi ichi wi le athumui le mo khui sang ngai he ithumui ignorance sa sani ka ithuna mathai ka baw sa sani ka ithumui society le na thang ka hangdak le hesitant ga sai mai hi ithumui religion leaders being he who chang de le la thung opinion so number 1 wa ewi take a khuli ba jingkum khani li thiplong aura gi hi khereli hi wi ka chi pa kha chili akshi structure kha hi chi khui shok si ira sak si ak le ko ka khani li tada arwi church we leaders kai kan ka hangjil ji bam ji li social organization da jangai ka thumali ka chung na vaccination hi ithumi corrupted mind hi le hau da nakali ka pe o hi thai da tu ko khui le hau chili matala kha kan wa ithumwi mental tada attitude hi ithum khlate them correct
ốc thuyền sắc hai ba hi figure hi mắc thế hi li làm gì cái sang rồi thật là doctor nó hàng cái gì rồi cases ra sốc tới sơ được lấy hi tra positive ra sốc với 8 thì vợ vaccine mắc sa sa rồi là rồi cái này li patient admit ra sa hi tra với akhai mang mình vaccine sa khai the rest vợ ari mắc cặp răng cái gì này ta cái chỉ là rồi chỉ bơm mày ta ila ari hi post covid cái giá cái này even 16 days doctor will leave bơm như gì 3 days oxygen sang này Before or after vaccination? After vaccination, after first dose. Okay. The second dose is next weekly query cái gì, tâm lý ra cái gì, đó là defer sai là cái và khuyên nào cái gì này. Đó, ít thùng mì, ít cái này hiện nay cái gì ba gì vậy, mà nó cái này thêm correct là gì này, mất thay là thay correct chăng,因为hiện nay mà dùng cái gì, ông cái thuyết này rất khá na, ông thuyết với scientific proof, chỉ thà đâu, sát sát cái ba gì, mà cái nào sang cái này là chẳng bao giờ. Nhưng share rồi jali nên là mấy sa ấy là mấy khai mấy đấy. Originally chala cái na ara ishi doctor Reverend Doctor Thon Mibasha ishi Executive Secretary TBCA we oja tu sem na hang dak leisli religious leaders we role la jang dak le thada thait le ji thaga wa itum hi rumors ka sha thada mai he was 6 trainee hi ar hi ma kam nei thum se asa la ka marai pai mar la gi we WhatsApp le thum la ka thaila sam ba mai ka sha la sam bangai hi wa khar jan sak jali la kham ti la jang ba mai arwe ka zat hi le or vaccination hi le religious point of view hi no when at mai ka shangai le itu mata la ga na athang oja tu sem na hang ga da itu society hi le ba church institution hi ba regard sala kai ashla kai ka le itu na secret sala ka khuya institutions how with the hi we and anything ka shoki impactful impact lai la kai chana ari le no we opinion la thengai le chen na tyo mai ka share sa mi lo ari ka zat hi we ka la vaccination hi relate sala ka okay yin share TTE na cái ta đang không thang sang phẳng sợi vàng, ari reminder doctor Hang Hai, chỉ vice president, cái gì trainer Hang Hai chỉ mà xuân gửi là cái gì, in ari Hang Hai ăn cái gì vậy, church uy cái thằng nào bên nào, cái là Bible cái nào bên nào, ya really chỉ thà để Hang Hai cái bị cái hai nè, ít chấm li vaccine cái gap li cái sợi cái gì mình dùng nó mà tùy. Ka ina jiling sun gula hang hai baba ichum na achu vari shini jilala ka chang kat bible hi revau du hi thai sing gula ga ran hang ga haya ka pi ga hai du ji hi ga khalat ne ka le hi da ra ye ji hi thai sing ga hai ma le la a khalat den bible ji khalat ku la ga adang udan hang ha da jang khalat self style doctor sa khai ta cái mình nữa Bible cái bị cái hay à, Lord cái bị cái hay gì, ta sẽ cái hay, hiện nay cái là khô, hi cái hàng khô, cái gì ba gì mất thế là, cái là đó nữa, mà chụp cái khuyên cái là cái tham mình à, hàng hậu ở đó, chỉ ba gì đi, yang, chỉ ba gì đi yang là cái hay cả, ít đừng lý sắc lang hay cái nào, vì rau tùy gì đi marin là, cái tham mang, xem anh gì hậu đó, cái tham mình à, hàng hậu gì hậu đó, chỉ là chỉ sang mấy cái hay cả. Thì cái ta chúng ở cái rừng, thế là cái tông chim mà chụp lại cái nào cả, thì ông mấy cái hàng hai bảo, ít chum li về rana, apam cái chi vuli, atam một chi vuli, mà thấy người ta đó, ông ngọc huy vai xem đi, là cái talent là người ta rất là mỹ đấy, thì mình lấy chăng, na li chi ở sao vai, ili ở sao vai, người ta rất là mỹ đấy, cho nên tụi mình health, phát sao care huy vai bài hi vợ, doctor đó họ được medical doctor bị hi. Achumli bang shep miwa. Chiwangin na, iwi health pasa ka pa ma ka pa, ka zat karai ma karai, hiwi ari ka sem mi. Kang day na matay marawa. Pasawi, ka zat nga mi ka vaida, rawi bang shep mi ka haya, ka la chiwi vang tam nga haya bihi. Achumli nga narawa. Ka la ina Bible ba na ka ilitay ka kwe. Lang may dala, itong tong te bungi jikila jaga. Jishu Christo wi, ministry hi. Cái chú hằng trái lý mà tại mình cấp giáo cả vào healing ministry, Jesus Christ với ministry hi mà tại mình cấp giáo cả vào healing ministry đấy, chỉ vang cái nữa khi vang cái là giáo cái gì
healing ministry ki wang ra ho la jiga ichum mi gomoi li phasa pha da oktin sangai mag jang sangai mne ma ching sangai mne o ga bai mi rin ji sang sangai khai chum ni chi mi ga hai ji tum pa ma da ma da mra khli ba jang ina rivran ili che tha lo da ok bai lo phasa pha lo yang mag za lo da mi ga hai ji ok du ma ga pha ma khya na i chum li ga jang sak hai le ba ba me ka ching ha ga bai da ari sem jo wa ka la ari ga sem mi ga bai wo lang be de hi ne hi chai lo hi da sa lo da dang ze bai dok de bai wo ji wang ne chi ba ji ya khwan ma na thu ji ba hi i thum li ga la shi khai je na bible li khang ba ba na phasa pha lo na ma ga za lo ki wang le de no phasa yin na rival order mu chu gi ni you know no phasa yin na rival order mu chu gi go ji wang ne na ma ga za lo na hi phasa gang dok thu lo ga la na ok pai lo gi hi rival sang sang ngai no ji da ya ga ma ga za ga bai ari ga se ma ba ji ki ba ang ga la khang ha ba ji ki ba ari hi da de shai ga phara da hang ga me ba ji ki ba ta ali nga na gi ji no igla da mang na ma ro ji itu mi hak na ka go in a very perspectively rivran e jumli ari sem ga bai ari sem ga the ya koi ma jok ji award ji ka ji ta mi list na ga ari sem se ka la a chum na itu mi nga ha la ga khai sang phang ji wang ne a chum challenge li undermine ga sa ara ina very sin de khui hai la ga rivran hang hai dam se hai ba ji ma phni la an talent me hai la ga sang sab da khli pa ji na sa da khli ba ji undermine sa khai i ba hi sa lain koi wo jin rivran hang de government na yang no wang ya ri wang pha khai government sem da le ji khya shi lo ji de public behind de Yes. jin ne government na pha ra de sem so khai hi itum ne ya itum so gi ji da la ga gni li mi ki pa ga na chi ga bai ari ma sem de chi ga bai ya mi ga do ma li chi ga bai i chi ga bai dam sa ma de scientist ne sem de le a chi bai ma sem ni ji la mi chi bai ma sem ni ji la ga le ran la chi award ji mi le ga bang shak mi le ga an ga sem da ji wang za gum yang a za gum mi thum na sa sak bo hi church na fasting sa le ga sa da ne ya ran na mi ya mi si ga ja vaccine thak na na yang vaccine ta thak na pa so mi ga bai de dum sa sa la be fasting sa la be church ka tong le na sa le ga sa la be ji wang ne ran na lu ma shen kam ji ka ta na ni ga le di dum ga rai so de ngarai le ga vaccine sok tran le a thang dok na hang ai da January 16 aja gum January 16 li lon zai ni la hi india don ning sa ni ko khru le sai jili lon sa dang ji vaccine ji re mai kap da kap ko phok chin so ji li i sa sa bai wo i ji wi thar ga ji ga ji na ba sai wo rong ming sing da ki wang le i se sang ji da i ma yang ji da la ki wang i dum sa sa ra hai re bo ra hai re run away mi bing li an ga chen mi ga hai bing li chin da ga vaccine pa so gai re jini thum ling ga jon ga bai da phasam ba tha bai phasam pha bai de thum li pha so mi ga hin da te wi sia sang han ga me re ti wi pha na le sa sa la ga i wi turn thang na ra le de rai la ga jo aran thum da pai hau re dan li ka cha li ka bai ni ba Okay. te thum adam ji le just one month gap le ga kap te te je khani ni ka ba mai Second dose la ka bai. mai ga bai re ta i wi shi ka sang ba ba we run ili mi ga ha ya responsibility ji i wi na doctor ng de phasawi ka sa khra jan de aling han ri ha ji wang na i chum na khalat da na doctor sa la ka star doctor sa la ka sa ji tra ka le ho da i so yin na do ge yin ba ka khne li bible li ka hang ri na a hang ha ya da 666 ne da ma juk da ka le ka ta hi ma thai shin khwi la kham du bi ni khran bible li 666 ra gi ja dam ma thai hang le de le nga 666 ra ha ya adam ne da an system de le ga bible li ga bi ga ha na ang de de ta ga ai wo re shim nim de ang ka thai ya bible ga pa khalat ga thai mi a we a du ni thro de 666 ra wa adam wat de jam jam hang ji ga ba 666 ra ra chisam ang ji ra chan li ari chin de le ara hi ni chin sa la ba kha a khara adam ba ji ga sang na yu wang Christian me ya da Christian ka i wang i bro Jesus Christ li
ว่าสำคัญกับไว้อีเราเขาช่วยเอากี่จี rapture day สิ่งซึ่งเป็นที่เราเขาช่วยเอากี่จีอาตมาละจีร่างหายทรันเลยอีลินเลยสิ่งซึ่งเป็นที่เขาช่วยหายทรันเลยโอ้ที่เลยเด็กเลยอาจุมเลยตายหายเป็นเลย666นะกำมูราเอากินได้จีน่ะ666ขนาดนี้อาจจะมันนี่ไม่ได้ไบเบิลที่พิเศษเลยจะว่างี้นะ66เนี่ยเดี๋ยวหันจอกตะเลยอ่ะเวรชีเนี่ยเดี๋ยวหันตะเลยไบเบิลกำลังเดี๋ยวหันตะเลยฮีไม่เท่ว่าไม่ได้จังเท่ก็ว่าจะเที่ยวก็ว่าจะหายว่านะกางเนี่ยที่เยอะคุยเลยจะว่าจังอาจจะเลยหันก็เที่ยวหายมันนี่มันเนี่ยก็จีเท่ก็ว่าก็เที่ยวว่าเขาเด้อ66ที่ปันดำตะก็สานนี่ก็กันนี่เลยก็จังคัดสิ่งซึ่งเขาเลยบ้ามันนี่ละไบเบิลที่เบียร์เขาเองจะว่านะจีสิ่งซึ่งบีมันนี่ละไบเบิลที่ท่านก็เบียร์ให้เดี๋ยวเลยเจเดี๋ยวจะขลัดคุยเลยก็ขลัดคุยเลยก็จังอาจจะเรื่องอุ้งจังมาสักเลยก็คำดูนี่คุยได้เลยนะวะจะว่านี่อยู่สิ่งซึ่งเลยว่า church อ่ะขนาดบริษัทขนาดคริสเตียนที่ติดทำอย่างขนาดอาจจะวัคซีนฮิลีไม่อยู่ efficacy ฮิวมาทำให้ฮิจักชิมให้จึงว่าสาระขังใจนะจังอะไรฮิวขังใจนะอาก็เลยอาขนมทำให้ว่าเดอะไรฮิวก็คือนี่นั่นลีกับหายอะไรจีนั่นลีพักเลยอีมันพังว่าเดอยู่ที่กูต้องนั่นละไม่อะไรเจ้านะอะไรอามันออกที่ไปก็มีกูมันอะไรจัดมาไรมันนี่เด้อจังคืออาจจะวัคซีนยี่บ้านะฮีแค่ก็ efficacy แค่ percentage 60 70 80 90 100ตัวละหังเลยชิบะจิบะเลยสารพัดก็วัคซีนยี่บ้าฮีโควิดวัคซีนยี่บ้าฮี666เนี่ยก็เลยยี่บ้าอีจุ่มลีที่ก็ให้ก็เสมเนี่ยก็เด็กหังบ้าฮียี่บ้าฮีอีว่ามั่มยามเนี่ยก็เลยไบเบิลเขียนชัดเลยละจีมั่มสุ่มโอเคถ้าก็จะอะไรนั่นหังไงถ้าเด็กก็จุงไอ้ rumors เลยเด็กเลยฮีeither misinterpretation or self-style preacher มวยนั่นสัตว์ที่ใครหินะไม่งั้นสัตว์เลยอินนั้นชาวคุยเลยแต่ฮี clear สามีก็ไปอินนั้นหางไอ้แต่ religion institution เว้น or theology นักนะก็หางจี impact ก็ซะ impactful ซะน่าวิดาอีทุ่ม society ฮีว่าก็แต่ society เลยยังก็ backward ก็ซะหลักจุงเลยแต่ละ rural areas เป็นเลยว่าอินนั้น WhatsApp เลยเนาะ or มี power เลยเนาะก็ชาจิตโอ้มุชุงก็แต่คุยกันเลยจุงก็เลย and ฮีแต่ rumors อี clear สามีก็ไปอีทุ่มวิวเรชีก็ท่านเป็นนะขี้มันไม่สามีลีกเลยยัง or ขี้ซาก็พานิกเลยยังอีไป clear สามีเลยก็อารินันหางไงแต่ฮีก็ท่าโค้จีไป message ก็ท่าตัวชุงก็พามเราอาชุมในทุ่มนะเชิญชวนนะยังเชิญชวนนะวัคซีนฮีกับโลฮีมาไทยฮีอีทุ่มวางกันกับไว้เนี่ยเด้อพงลังนะคำดูมีเลยเด้อเลยพอบิลละคำดูมีเลยเด้อเลยกายขนาดว่าอีทุ่มมิงสอนกายขนาดฮีวิมริงกับพามันนี่กับจังแอนตี้วัคซีนยาวเลยจีท่าอะไรตั้งใครซาเลยเด้อจีท่าเลยเขาเด้อจีว่าไงนะอาชุมลิสเซนดิเมนซักจะจีมาสั่งไงมั้งเด้อพงลังเนี่ยมาคำดูเลยเด้อเลยอินนั้นจะเลี้ยขึ้นยังเลยอินนั้นจงทั้งเลยอิชิวิดร.พิงกับกาลีอิชิดิสคัสเลยอีมันถูกชกบ่มยังอะไรก็จะมาจะเลยกับกาชันเลยอินฟ้าเวเนี่ย representative กับกาเดอีนึงมีแคมเปญนี่เลยศาสนาไทยเนี่ยขึ้นยังอาก็ว่าด็อกเตอร์เนี่ย medical doctor เนี่ยก็จะเป็นโอ้ก็ช่วยเลยเทียมไปเทียมให้เราจริง medical doctor เนี่ยจะเป็นอีทุ่มอาทุ่มเลยไม่ได้ละก็อีทุ่ม doctor เนี่ยก็จะเป็นจีจังมีฮีอากันนะสวยสาวเลยก็มีฮีอากันเลยเลยก็ฮีวัคซีนฮีมันพามนี่ฮี adverse reaction เลยจีว่าไงเนี่ยฮีกับว่าฮีสัตย์สิก็ฮี doctor เนี่ยก็จะเป็นจีนะก็เป็นชอบเลยวะดาวทุ่มฮี doctorที่บ้านไปทำไม่ได้ละเจ้าเนี่ยอีสิ่งส่งกับบัมดักเลยบินเอาว่าก็ทำเลยจ้ะก็ว่าก็ไอ้คนเนี่ยอีสิ่งตั้งคนละใบมันนี่บุรีเลยก็ไอ้คนละใบไม่วัคซีนอาจุวัคซีนส่งตั้งเลยใบเหรอท่าไหนเจ้านี่ที่ใบไม่ได้ส่งใบมันเนี่ยก็จีก็ก็ปีกหายเลยวะมาดูหายเลยวะมีเดียเลยส่งหายเลยวะเจ้าเนี่ยหับตั้งกัน medical อ่ะสักอีน่าทั้งมาห้ามละก็คือจากกันนั่งช้าทางเลยวะด็อกเตอร์ที่พาโคก็ด็อกเตอร์ก็ไอ้คนเนี่ยจิกวิธีทางเลยวะอีทุ่มลิซ่าจะก็เลยเอาได้จีนี่มั้งละเจ้านี่ที่บ้านจีอาคนเลยบ้ามั้ย因为从行是个不，白话等脑呢，怕是你去，啊，我听了这个等脑你这的行那个来改的呢，你啥子？其他的行就好的，66你这是不？我肯定行就好的，一种里啥子可来 ？OK， 这里个 room 那个，为了系呢，这个为了系统呢，白话把那个等黑那个行可没把这阿克，改个呢白话你蒙为着呢，啊，蒙为人等黑你可来飞哦。
Bible limang ihol la chỉ ba chân na danger sa la Okay. idem na jini koi hota da idem na la jang chỉ wangin na idem ida da Bible gadam Bible li ki behind le the Bible we biblical basis limasala alimang vision de hawa chỉ wangin na chỉ Bible li vào du limang ihol la chỉ na achum lim than ju gai kala mi li ji hang mi la ga an ka chi ka cha adam li mang hang mi na ma sung hai le ho da yo sa da mang ni la ma sung se ma jim ni yon se ma jim i ma ya yi yang Bible bi de de mang vision de de bi de de kha uglung ni na ku ga do ga na mang shi man ngai ngai wo kala da na jang ji wang ni na ji ga cha mi na mi li hang ga ni tran li sak zi khale wo ji le zang ngai ni ji in i shi wa sa ga sa mi ko mo sa ho i de me try pe wa jang i de ma ban mi lo ji le sa ga sa no ni ji ja ga kang ji ya ra ho de ji su ti ga tra ga le ba ban me ji ji wo de ga ku go ka la li da hang ge rau du li bi hai ba rau ni dum li sem ko idum li phasa phang sang ngai ko yang idum li rai bai so Christian na ra la ga pang shek me la ko kla rai me la ko ji wang na ili na li phasa phang sang la ji ga ari me la ko ji wang ni dum ki ba ga ari vaccine ma ka ngai bi la ari chai sar de ari chai de Vaccine makabla. makabla la ari aw ga za khang de ari chai de le da ina hang de ba Vaccine mang lining ko mo.真的 vaccine 加同啥的 vaccine 也 Covishield 也没领奖么呢 example 啥的 Sputnik 也没领奖么呢价格整对上海军的可 vaccine 也可说得了he 这边为你的吧还把些几把这也没名 Okay. he 这边的让你 Okay. Okay. Ning shi na re ojalin na clear sa line na hago pok tu katang mathala kai na mai khai me re ning shi arui doctor rishi ojana hang khai ling sun laga doctor isang mili question aga direct sangai issue medical department wa alung lila arui hang khai da kichi ga thana hi ma phama ne hi ma ka fulo kichi ga tha rumor kala ituna rumor shai exact refer masal ke hi document ado da lam lei thugira doctor kai na than ga ai ma ka fulo hi ma ka fu se ki ga wi rumor wa na ai da ana doctor ne jilaga alam ka ba ka awi nurses wing lam ka fulo jilai kai thuna ma ka ngai ni ji rumor da kala ye nthum li chi ga leila or he could qan rata how kala medical department na azara na so far vaccination we matang li na thuna otsa khai or ka thala sa wa ngai ji lei ga ji tyo mai ka share sa mi my arui issue with district way na issue with state way na ba ai vaccine ka ba khaba hima phamane hima ka me fulo ji ba mane iba mathai ni jang ji ba ka issue with doctor we fetting jaili thada WHO wender no khangte society tung le dila chili athna internet li upload sa khai athna hi phong hai sa ka ji ba tung le dila chi tha ji ba le ka be kha Psycho hi mi sa wi sa ga li sak tong sa ga nam ya so re jim li ni la kada sa ho ji li the black sheep khni jang phung re ka thu mu ji sup khui la ga i thum na ji pa na khud lai sa da publicly kada pung pang sa khai sung li la che na thada arui sum mi sai hi wi hesitancy kin rok la ji ga ba how ga prok dam than athang ojan hang khai da vaccine ka ba ga ba chung ni thi sarau re ga ji wa kha 제나 6 train kapsang ni juwa kha 제나 vaccine ka pugare 제나 hili chandi na be jaga kapai na be jaga yang chiga tha hi chungna sam ji dai da ri ba itumna kaya ga sa sal la ji khang ji jangai da ri ba ba na tu to 제나 da psycho re hi internet de samang da khri tong hi khamsung ni mi ju se journal tong samang da khri khamsung ni mi ju se ai me sa kho ji mi ya khni yo ma myang hai chang sona dam bi da 제나 higa tha wi mi ya khni da phong da khlei wi journal si khil ga atun hang hai je tun na khiga sa da atun hang jin da khlei khil ga thum ba na ba hi pa hi na ka changla kho da thum wi social media li whatsapp li no twitter li no instagram li no facebook li no da hi ga sal ga laga ro hon ba mi tong hi whatsapp ba sing sar hau facebook sing sar no hau da hi wi thum wi media spread ha hi ba wildfire spread ha ni jena ak se kwi tik tra chu ha hi 아르바 거 제이세 그지 싹나 라자이다 하고 보고 싹나 라자이다 아르바 히 멍제 그런 데들 되고 또 제가 tumli social media hina kalani the a few section of people jang few sections of doctors atun hang hai kuila main sal ni pungbang sakai jang hena the drak sung du khui ba so jena da media le samang da khlei ka tong kham sung nim khui se facebook samang da khlei tong kham sung nim khui se internet samang da khlei
사고를 감성 너무 그이세 유튜브 리 퐁다 클릭 동아 감성 너무 그이세 그지 빠나 다 클러 그지 그다 옥트이나 그동 그다 키미야 클러지 바지리 베살가 지리 크린 반 파면 가베 아리원 차이나 리라 키 더 컨테 아만 데벨롭 살아 하이범리 팩슨 그서들리 차이나 리 1.34 million slidakli near about 1.4 million slidakli ni athmo 1000 million lang kwe to tha kha ba athum ji ba mang khmula jine hang se ji kha ba itum india la crore ka bare israel ka athum israel jama da develop countries li da chu kwe re tha ka athum ba mang khmusan la ta jenna da aka khrin da phong ba ji li so khui la ga da itum na da propagate sa la ga jang da mi ngde di pu khong ba ji yem sang sang ni a zo li ukhuli itum district li mi ga thik sa su sok ta khli simkhur ga li kula se da ukhung sok ta khli hila itum wi mi bin ga na hi thai thum mi tong li pung bang sa ga da vaccine ma ka pu da i da kula si ai su sok khli ta hi atum iba hi atum wi tai la chang de li hangai inga ba atum public wi kwing dok ning sang pa myaw na thumna ji haida itum vaccination mu ngai thru isla azu issue with districtly kazang khada eligible vaccination hi 18 years and above 87,900 chu le dekhle hi we li are we fi hai honestly 23,000 something dul khid le re taka 1/4 lam garang isla taka we are still very far behind itum we step mati khui ji tu step back lam khurang isla to itu the leo si thum hi vaccine mu khil leo si ba ariba christmas la ra dale nga sa jaw khida ra dale new year la ra dale itum ba ba hiatam mi gai ba vaccine khu sai da thum immune sa ha gu da thum athum lelon nang sora school la sora business sora itum ba ba itum festival la sa ba mbra itum nga sa jaw la ma ki ga program khu ba ka ba mbra isi ba covid li sa jang da dong na ba sa 또 다가 이tumui social economic 사중하서 이tumui economic 사주예 이tumui water 사주예 까똥 사주 하니 제나 이거 더다 아상 항 하이다 미아가 크니위 항더 클레지리 지리 메인 사도 포커스 할거 아이 감송 나게 그 파항더 클레 바지 엠 쿠이 그 아가 크니나 항더 클레 바지리 그 장사도 쿠이 돼 이슈 소사이티 레들리고 지리 힘상 상하이 이거 Ari doctors li point kam ta jang de le yari ping itum nglasha gaza Christmas any festival sa ka knom le ngai ka itum vaccine ka brli he vaccinated second dose ko ga river public gathering ki ajon nang in particular border cross ka sa dai la second dose ko ga cross sang sa bai le test ma sala la then he are legally bain la bain sa leo da hi kanad le itum li medical science li herd immunity dak le wo herd immunity ne thala ji ba sam sa da ko se polio jo se polio li mi sa ka le de le ji mi hang ji ko vaccine sai ka ba polio ji ma na lo ma le lim ji ta ka bai nei thumui covid hi le thang la ji ka ba a wi chang ma hi chang hi lag ji percentage jam them ne ka 80% population 80% hi vaccine sai ka ba covid virus in ra sa la spread ba sa lu ji stagnant le ji jin nei ji ji thum ta ka sa le 80% population hi vaccine sai ka ba virus sa sang la ji stagnant ma spread sa lu ji ta chen ji kang sak se ji ta ke thad le ni wo ji ka mai ka ba ko tong ko do pen sa bai hai ji Chile doctor Chile supplement sada issue mini bulila thui khai ka chang li Imphal East and West we thi wa ka pai nim de mi ka thi hi 400 la 300 ta 100 li ma suida la ka thi ne ji la digit ka thum chi jing ne ji la ka chong li ka ara athuma 80% 82% vaccine sau ka da arui ka thai ba realistic salak hai information ba wara digit khani ada marak khlia digit ak mang thi aramati phanga hi thi jena iwaji e clutter fully convinced hai whereas senapati kamchong ukhru ga hi ba makap thuro kha ka thi ba hi si chung mai haure arui issue li chiri 100% athumba community herd ki ju are doctor kham tha jila any social catering ki lai la ada ning lum mai kha ta ning ta phu mai kha ta lai pa pam re isi wa thong pai por tha da quarantine yung pam for mo ko isi na ya song ai mai thui gi ja mi yora khne ada china ji iwa vaccine hi wi ji
proof ji itum manipur mang lila ka tali mang heo la manipur mang li itum ji li thai bai ka chiwi re thi jong sa ji hi aro ka chung na vaccine ta second dose ka chung na khyo aro li shi khru 23 ji hi first dose ka tong rum la ka sa ni ji la 23 ji first dose ka ji ni first dose ko la second dose means fully vaccinated jose na chỉ là 10% mang lịch phục second dose the pay lên cũng không fully vaccine quy khai thằng mà đi thùng thao ý là ý bảo cho nó section đi quy khai này launch sát thằng gì cái khní bao nhiêu này fully CMO next next đi quy này thế là chú ý thì lý ý thùng người tâm sản và cái 장아 vô mang này sao kẹp gì ở đây 장아 thùng máu là cũng là 84 days February 25 liều second dose cũng sang thế thế là thật thắc anh quy khai này được không ạ 또 쟤네도 kuya ka arui tamata jiribam jose athung mo na hangula asiba 100% kuya haida ni asiba ne the positive sawe gi pau itumli atamji the report thang gi report la sakang de sigi gi jang malay mane ida theo ji malay ne asiba ro education solo so pa re to kan le lon solo ji so ser pa hena sung ko isiba bo isu we wara sing leo da isiba isu we na kam mandu la ri bo re thi isine isiba jana ma kui bo jang isiba next year sal Christmas ra sal New Year sal lang aso oi program chung hal isibo covid pali sal chung na nur furi isibo statistics facts and figures and ganin talan share sa mer ning shi chung ga lightning sai ari doctor li aka clarify sa khu fuse confusion hi tiao ga kila clear sa mai wa athang spoon ga da khana boi mi gai ga ba phai ga la light choke da internet li chung zat le la ga tu kap khwa bam li cha hi ba hi itumwi medical term na fact finding group lai laga research a kyubang kla ji thau shok khai ma le kle hi vaccine a region la our reaction our phasali reaction ga sao en ka shok lak ka te ga ten khrak la ji tu li ki ka ma le kle ari when ida vaccine ka bagan na phawe gi ju scientific reason ki ka ma le mani okay ka thada khre jang thada anti vaxxers sille vaccine da ma ka pung sak hai bing hina tumi the propaganda sa laga the chili pu kang pang sak ji tam ni wo kha chi the itu scientific reason na vaccine kap sang khai tan li ki magnetic field ki kap sang ba kim le ni zla ari je jang to le ji ba ki kum chi je na ku pai chang sang ne scientific reason ki kum le mane kha the isum we medical kai ping la the na bai da sa rek laga provide ko laga asam sa ji na ai man do bi thura ba 다 사례는 그런 애들로 상관없거든. 사례는 더 분석들로 살가 이거 그러니. 다 scientific 밖에 나 영화 쓰지 그거. scientific은 키 그만 되네. 일나 봉지. 오케이. 파이레. 니 쉐레. 라이트 공부하지 그 없지네. 그 지 아리웬 크라머닝 네지 그거 키 그만 담네. 아리 next question ni in queer to assembly actually direct 상할 유시들에 아리 이투 society li talaga na Manipur government hili kalika Ketiau ka rumor la sa dari sa exit ba Manipur government na vaccine ni kaplung ra compulsory it's mandatory da kaplung ra gi wi order ka tha lo jolo itum ma chon thang kai ka rumor le shai vaccine ka ko dukan sho bai mra vaccine ka ko NRGS job card ka tat me ora o hi tha rumors le aro hi vaccine ka bi legal binding sa laga saulo ji ji issue stand ka tha sa nikle ji tiao mai ka thengai issue we Supreme Court of India na la और जो न मणिपुर हाई कोर्ट ला वैक्सीन का काफी कंपल्सरी में साब आइमर के जो ऑर्डर लगता है ले कई शी TCS ही ना आरवी तांखु ना भी हुए अपेक्स बॉडी आसा यंग संदक ले साउ के इश्यू स्टैंड ही का था निकले था कंपल्सरी सारा सागा और इतुम इंडिविजुअल्स भी राइट्स की में का था इतुम वर बाई जी हुई त्यों में कना न का शेयर साम लो जिबा जी इतुम में हिली उन शिमुई हुकजिहा emergency khara tharan ba hiba hi achui hili pandemic hi un shimui ne hiwang disasters management act hi saklak aina sarkar na hi health we shongaina radically disaster management act hi mi thi ka bai ring ka bai lai haugada hi ayen wa saklak aina leiba ba me ka itumla debate sai argument na chung ka consultation la lai yo court matarang ka ara mandatory ak baba
rồi là ayar số cái tầm nào pin cấp ngay từ cái cấp mình là lại đi mà tầm bay rồi flight limit tầm bay rồi juvan cái cấp là chẳng bao mình rồi chỉ ta cái mai na NRGS job card issue hi chỉ link sara cái gì tharan hi ba hi cái cấp cái tông cấp hậu rồi cơ ít thùng tăng cũng hi là thật informative là sao bao mấy cái là ariwi Supreme Court mà ta rằng là cái là ishi cái trung ngân vào ít thùng là 50-50 no hiba ít thùng cái ba cái mà hàng rồi hiba cái ngay na octoi scientist là bung ba tele ít thùng India ít thùng là bung ba tele hiba mía khui rights ba hiba force and sara cái ba hiba mà sara mà cái lấy sai hiba through education or through understanding cái là through faith in the medical science to safeguard the life of the public cái hiba hi na chỉ cái sai ngồi ta cái mai na in the midst of debate lấy đây là cái gì situation lấy đây là court là chỉ ta sau cái đó sở cái là nắm phu và sát thu cái đó cho chỉ stand này là lấy bắp mà cái rồi là law na binding sa hay ka itum TCFC lấy được lấy hi milikan cái law binding chỉ itum strengthen sa là cái enforce sa công chok police mang mà today district administration mà này atum mang mà này cho nên ishi medical mang là atum chúng lại như cháu tiêu đi ya really khuli hi thar ko to siren cái gì ba gì mất chẳng thu được ka ya really cái chung discipline mà lấy mà này chỉ thao cái TCFC ra cái zangai na mà rất clear tâm bạc quy act gì itum li mất chịu na chỉ vậy ishi na đây là understanding itum li district administration li là understanding lấy là cái ishi na jet mấy ta sa hai cháu đó mày tăng cung là jet mấy thì đó sa đó ishi hi Manipur là model district của chúng nó là sưu khuy, không thể là sưu khuy lại bắp mày, có effect rắc sắp bài và nấu mấy đó, tiêu mấy đó rắc sắp bắp mày district cái đại lý yang là có ra chịu thì lý thật đó chịu hỗ trợ cái gì thằng, rồi ishi là vaccine mắc sai hay na, rồi ishi chung mấy đó, cứ cái tông vào chữ cái này, người thum đó phun sờ đó cái này, cái giá thì rồi positive vậy, có cứ là có khả năng như ngay mà bà ra tất khởi bài hay là serious ra tất ra tất khởi bình hi vaccine mất sao là ra tất khởi bình hi cứ là sĩ bài xin này cái chịu ninh cực sập trắng chỉ lấy bài mình. Ở đây này sau cái chịu lý thà cái lý cái state government na court orders lý trong một căn là cái mandatory sao cũng phải vaccination hi là lý order số hồ thà cái TCFC là chỉ lý endorse là chỉ cái itu mui ari Supreme Court order so kai dak lejli meaning mi itu individuals me meaning mi untung rar mi vai sar sarkar na machuk ka chak la ka hi ne ta order sa khai sok chang hau sik ja ya ri safe sa khai ni chi ba ji li itum honor sar de la ga ji li strengthen sa khai sar okay ning share no we opinion share some va jali next question hi Reverend Dr. Mthod Nivashali in a direct sangai le itum previous episode li educational institutions being shut down side the reopen sa vai ka vai ju li tum sang ye sai a jo hila church and worship programs hi itum acha ko moina talagai na ka mathai mu shalak thure ara church ma ka tu gida itum church ka ji hi itum very sure important sa mai thu ja kan sai practices na dei na khui yu sang ko li and ara itum we ratio thana ping organization level I don't know individual level I don't know church reopen ga sauli itumi kada da opinions le or ituna church hi shoi ka phara gichi we opinion or shok vai sasi che phara gichi we or shok vai wang effort bi da klei we hi kada we update le ga or ituna church we thana ping na district administration le no government ni sa le no ituna kharjan sa da klei sak vai we effort mi da klei kada we update le ga ti ong ka share sa mi lo Okay, ari we take we live jam. Church muso by mer worship muso by mer the government na ni heimlin. Okay. Adena in the buying laga. We take we the government church muso by mer. Te ba muso the SOP de mi de.
个里了，我给点啥的嘞？现能的了，SOP 的没有，现在啥人来的？这呢，阿家公了拜，阿家公了拜，SOP 没有那个拜啊，帮你吧，church 刚好说的了。Government na mo so pai mara ta tai de mukim ni ba adama khali gathering mo so pai mara hiang lang dam so pai mara ka pila ge ka chi ka pi da khali hi alura sum de khayang than li ba church mo so pai mara ta rin chit in ra la da church sum ha wo de i ba ma thei de la chi wang ni na ka ji da church na o ja church so wi ne yo no kan de sang de so lo okay i ba hi kang yang na ram ji cái thằng đó này, cái giá cái năng lấy đây là, cái là sự bài này là, chính là làm nào, cái Obama cái gì á, chỉ thà khi cái mới lấy ra cái vàng này, cái vàng này đó, mình làm một cô, mà Thái Lan cái nữa, ít mà thằng ông hàng hay là đó, ít mà lấy được lấy society li, nên sao được lấy cái thằng cái lập Thái Lan cái thằng là cái, EV nữa, society li không mất nữa. first cái này vậy save sao quan trọng cái này là mi save sao quan trọng chính là government nè ở trong hàng này mắc flow được hàng ta mắc gì flow của hàng ta save sao cái mi save sao cái chính đúng không chính là chơi cái gì thì mới vắng cái sai đi vắng à ta cái sao làm cái gì vì sáng sao đó khang room cái gì ta cái sao làm cái gì cái room mà xây cái này cái sao rồi ở trong cái mình đi hurt gì vậy room mà xây cái nào rồi chỉ cái nào để sao cái room bay rồi cái gì bao nhiêu thấy gì, khi sao cái vòng rồi bài học rồi, khi sao cái giật bài học rồi cái gì ăn lấy được liệu, chỉ tụi mình cái sao đó, thay à cái, khi bạn này chơi mất cái gì, government này cái, ít tụi mình, question sao được liệu, à tụi chơi mất cái bài làm được liệu, cái gì mất, tao làm mất bài làm được liệu, khi nào đó, ít tụi mình đó là, khi bạn, ít tụi mình mất cái bài là cái, government này mất cái bao lâu chứ nhở, mình làm cặp xe nó chính đó, cặp xe này bấm đi cái gì đó lấy đó, khi gì bấm cặp mà rồi, cái là bao vậy, just một ngày mình chỉ thằng thôi, ý chỉ quy được lấy cô, thế nữa, vậy xin cặp xe này bấm lấy vậy thôi là, cái thứ gì huy chắc không lấy cô, mấy, cặp hai là cái giá bay cái là giá bay gì, hàng đó lấy, mà xong rồi, thà ý là chỉ huy sốc được lấy à, chúng ta mới chẳng thế hàng là cái, Bible hàng thế. Nè,你比你说明啥路子的，这呢，那个这个厂里大东西的来个，即为让明道理，没看不出来的，一呢 ，first 那 save 啥呢？一呢没得 save 啥，其他呀个，那搞亏了个，那 save 啥那个说的米粒，那为呢干亏歪，来个即一头为了修我定了，因为即行的来我就是嘞，要是有行的。那了搞跑谁？可能那米粒方上来了，那说明啥路真的？可能那么搞不了，那个通着了，啊，那行哎的，以前没搞对的，发生是一通不记得了个。government 那么搞跑路去，那怎么搞没得去？他个希望那么搞个啥的这些，也就过成啥子了？人家那 Christmas 啥的嘞，啥个啥的嘞，可希望呢，那也没搞不了个，他个希望看得来的，一直记不明这个。这呢，买不来看穿哩，为了喜欢，我个距离说明啥的东西的，那个好记，你比如买了好长，你还是老真呐，那可能都不啥，那跟个规矩，那买了没等还了，米的跟你老真的，大个那为了米的慢慢看完，那为了米的跟看完就把嘿，啥那么做了个为了下个吧，因为啊，咱们 government 把家个，he 怕没人，这个说开穿哩，一种偏学了个。就忘了这个，他怕没有靠的什么开始 ，Revan Ali 帮什么那个 ，Revan Ali 我个天没那个，这个什么就忘了呢，去说了个这个别的的，这个我在那行的来的，一种么干么呢，做他们的得人呢，的拉西家 ，even my individual rights in 话的了，可 individual 的基本上来的 ，individual rights 基本上来的了。이나 law and order 이나 무슨 뭐대? 오거든요. 희사가 파이, 희사가 파면 저 오거든요. 지형 내가 right 그 셈다. law 그 셈다. 내가 이만한 law and order 신들래야가 이만한 right 그들래야가 이지버 기다. 강모 강 나바달라. 이나. 이나.
이 observation 큰이 미나이 항토리시 디스트릭 호스피탈리 우쿠르이 파스터 지샷 세아사로메 코비드 patients 빙고 동리라 질리급 그지야 담리 이시 파스터 가이 간나바 깝서 풍래 자이나 이시 파스터 congregation 중라 가 파스라 간나 이바이위 디컨림 장작가 아라 코비드 second dose của hai bình cái tông cho sao cả sau luôn tới số rồi, cho nếu ra chuyện này cái xăm số rồi hôn cái này, giao chuyện yêu là problem này, cái gì này, cái chung có church cái hay đấy, cho nên ở cái cái nó cái hàng vào, ở church cái hay đó, cái giá trị của chúng ta cái tông cái giá hay đấy, cái gì này, cái gì scientific proof im thêm này, cái một good be, à cái, ở itu mi pandemic lo hi la situation we ti shu da abam we ti shu da khang che la ra bai chiribam chiriwi 100% second dose kup ka ya chi tha abam jiliba public catering lo show mi hai bai show khmi la ra sa re whereas ukru tha liba ma show khmi la lai bai the ayin hi situation abam jiwi medical jiwi criteria ti shu da fulfill samaksa arula jiba ayama chapai mane second dose mo khoirong ga kram nam jang sagla the same thing ithumi community li la chila rak bai le kala ithum glatan la regulate ka sa tam ra sa pai ba okay china ina da ngai ba ba ina gong lu sun sa mi ngai ba ba chi wang ina church kalo mugalo ji hi ithum bang le okay ithum bang le yang china na kya khu de le ya kha नखलदना मथालागना नखलदना मा इ फ्रॉम साइड जाएगा आला साएगा तों साएगा इते मगा दि खीगा सकनाम ले कल चक गा हिबा अरे तक सा में थु जातम रा हाइन था हया गा चर्च का से जा गा 사람 사람들 양 제가 이름나 저 가로 더 가봐 봐도 너무 님네 저 가로 질러가 지금 자소하게 기반은 봉로자 하려면 와이들라 지방은 저 가로 더 가봐 봐도 그만다 님네 그러나 사람 사올로 그지 봐이 이 사람 사올로 생팅 전통 꼭 저 너지도 까포가래 럼그동 자포 제너럴 attendance very poor side is that is practical fact ne chiba jaru are mai are tada covid ke sai salala jang tada ka za shu simli tada are lo bai covid ke za ga ba ki sai ga pha khala ji pa ji jang han bil ke simli hospital ni ma khala tung le hai ni wo thum bo bi tung le hai ni wo jena tada simli tada are sai le ga last lim sa bai tre ma khak su bai tre ji ga ba azura la ga khama dang lang dam sa bai bukan bai mda class hai chung le de wo jena hi thai ke si aruya chung sang man hai ni wo hi for example khur town li aina chung me rai aruya hi bi aruya villages le ba hai ni wo to jena hi thumui da covid ke zai re jaga stigmatize sa hai stigma le hai hila le de ni wo ta sa ba ko tong na capsule si ji ba ki ji sa wi condition ji sa wi environment ki ra so ra aruya ba ji sa hai ni wo da thum bom kai laga sai da akhli da phone han khui laga sai pha laga masa bai tu lastly hospital ra jang doctor Larry in a supplementary question na sa da ariji lei da lei la ka thei ka sha kha lei ka zai auli symptoms lei gai ne ka hi test ma sa ngai ji test ga kali ka positive sai ka hi quarantine sa ra hi shong ji thar cha complicate sa thwe ga ji lei jena ara nan khang da aring thum ne shai la nga ha la ka the hi wi ma ka pa consequences chu ga lei sa re the hi doctor na on medical point of view ne ka tha da advice ngai hi tha situation hi mai aru chang la i li mara rang ka i sin bom le la phone sara ji no hi laga mi ba hi la da department with the head jose a mi ma mre ka hi a shi wi the family league za ai ni the symptoms so chap ji ai ni a koi kha ga za lai na khun lai jena the say to me fever lai da lai da to me body ache dap sa li khang she da lai sa lai ni kham khan lai da koi ni jena ki thau se shi pre wi thau wi hang ni ji jena ai ta phai de ari kham jena ari kha prescribe sa mi se ni wi to jena ai na shi wi je firstly covid wi test sai flu ji san wi hi okay aba jim sang ju ji ro yo ta aba mi jam pra sala mi khida ki ni la aba hada idu very learn ha department wi heda sa khai ta athumai na de de ni ji
chế là ai ta positive tai sao là bị ramali mình này khờ positive tai sao là nó bị simply home quarantine sao cũng có bom bay bị ramali mình tự sao bay khờ covid cái giải khờ vợ in không thấy throat infection vì ari bị nó phá la không thấy nào cũng giàu em bị phá la mà phá la mà đấy in fact chỉ thay vì sai bom là cái awi precious time awi golden opportunity chọn được liền last day mà cái giá thì là họ cũng phục đi treatment họcเขาบอกพาไปมีงาไปมีอาสมาअब कोविड बग जाय रे ख खंग दे वे sai ल म सा पाइ न hospital jong la jin na jili bo le tha sa la ta chi de le de khoi no hi ta hi I thung we ordinary being da jama da layman jos ya mang la ming la da learn sa da ta na tam la ko wa sung hai bi ngai da hi tha le de khoi ne wo ji alu chang da hi sa ji na rong ka telephone sa mung da khoi ne okay in share ari nishi ga tumna itumni mai sai na share sa mi man le ara itumi last sada in a question over throw sa okay really concluding remarks ada tumna lan tum hang guys le summarize the sami lo ka remekap da oja thomni shali address sa okay no we concluding remarks ada kala appeal betala particularly specific sa lagai na itumi verishi pastors being or theologians being or in general itum tangku now bingli kathada kisal ka pumsi vaccine we maramli ka gzaw maramli no final remark teo make 2 minutes each queen rock say okay ni share因为这个会里要的行爱吧吧现在而且其他的要这个东呢要这个东呢宁里不我把的来怎么传的이나 뒤코라 그니만 항상 가봐 이좀 버리시고 좀 당굴 버리시니 아드나 송대 좀 리버 100% 버리시니 당한다 그래 제나 버리샤 그사다 이위 미리니 리브라리 그치거든 이 바사히 리브라위 마삼 가와이 아위 심내지 그래 이위 바사히 진다가 아위 때 감대 봉소 가와이니지 지방에는 이좀 바사파도 없겠어ภาษา mắc giảng sứcภาษา phát ốc cái vai mắc giảng sức cái vai giờ cái run is chừng nữa cái thế mà bị này xem số cái ari sai rồi mang rồi sai rồi mang rồi chừng mang rồi chú vắng nè yêuภาษา hi in nè yêu mình run này ang sang vai này ở sang cái vai này để mình chụp được cái run is chừng đó ở sang cái hay à xem cái ari rồi sai rồi như sai được cái mang rồi chứ mang được cái 이좀 리반이 어떤 무슨 세 리반 어떤 무슨 이거 닝 옥룽 파사 망라 나 똥으로 먹고 어떤 무슨 거 지금 잘라면 파사가 파지 가만 떼어고 주방에는 이좀 파사 받아 없지 그 봐. 리반 어떤 무슨 그 봐야지 이 장애라 배정 주방이 이거 똥을리 항해 봐 로호는 뭐야 그러면 되밀이 좀 아케나가 속음이 선망록세 이라 날라 파사 받아 없지 그 봐. 봐면은 Kuiran vaccine ju kuise kala rivraw mangal mathan chuk ena odam tu sei ji ba hi yu shongena ji ma ta la ngena yari ka tong le ji I ba so khngai ni share ro jali ka khnia sa da kur tu sem kam kur TCFC convener ak sa da la TNO vice president na sa itum tang khuna we ka thana khane nan tang khuna ka thana ka sa da itum tang khuna le ka ta da khi appeal sa ngai ji no final remark ka hang okay in shlagare like share ima tangkul rum now sai korle azu tangkul expressed itumi news channel hitata show me laga itumi katsat hiwe apong hili saklak khai won chimui kitha situation hili azu discussion hiwe na ina DCFC we convener ak sada kala tangkul ko tongwe ababu mayuk aina ram now ping sai korle appeal sak ngai ba achu topic li why get a covid vaccine Q1 covid vaccine khwir kle ka ji hi discuss al ka sha ka chung sam bang ba mai re ring phala gai re reverend me thot mina mikumo akhui mirin we aman ka sak arwi hang gai ji jivri ran mi lak ka ji ne ok thili chỉ ngay thì bác mới lấy mình mất chỉ ngay mà ta ở cha cũng thuê cái covid cái trái này là tăng của nào ra quất cái sai cái tông rồi người hay uống
hay và cái gì mà chỉ ngay nó khô riêng cái ngay này covid vaccine cấp cái gì là mất chỉ khỏe cái giá thì li safe sa khỏe cân khỏe cái cấp này mà cấp mà ra mà hít thay được hàng được lấy gì là chỉ vì không chỉ cái trang bom là cái sao này khờ người chỉ bắt phá là cái những chỉ bị sao cái thà đó chỉ ba chỉ ít thùng nữa mà khui mà ra cái trang khui sẽ cái chỉ ba hi cái đông li apple sang ai 이름 롱비 그타위 루르프니도 나오면 되게 지미 쇼리 오 링들레르카 링파세 지아이 그만 테르미네 제나 샤파메 트위 자파메 트위 그 그자지 자퀴르가 미고모 미린 마테르미네 링파퀴세 레싱록세 룸라우퀴세 fullest life enjoy 사세 지 기빠그나 마팅아이네 아주 vaccine khi ta đang cái chuyện làm lại là cái chát cái chung cơ, ý tăng cường lịch tiết không thể cái chung cái số khác đấy, à chắc cũng với first wave li covid thì người chỉ bang rốc là cái related đấy na, tăng cường là cái long li case phong ra được lấy hi 48 cases này, à rồi vaccine ba hili ba, ba hili ba case related chắc cũng mà sao mà đó, itum reluctant sao itum ít cha mà gặp ngay là 심리 그 tumбам 그러고 그 범덕 레지 당금 같은 거 이 tum그동 클래식 그 바이레이트래 거 아탕 한가이다다 임팔 웨스트 임팔 이스트 탈리 티드 클레지 쫑 사이드 클레야 tum 코비드 세컨드 도스를 굽서하고도 알아 당당리 맞디 방아 타라 그 가이 삭라게 지는 프루프 그 사바바 이tum 그 똥은 깝하이 커 이tum지 수이다 마야오라 간 마이 카라오래 cái là ít thùng yarui cái dịp church rano asangvu ít thùng society cái sao đó society ngrum đó ring không ngrum ớt sắc chỉ là cáp sar hay cơ ít thùng thắc mấy card lấy sim mà nó ớt sắc ngrum là cái ít thùng asangai nó ớt thuê chỉ là thắc mấy card sao rồi chỉ tháo cái đó tân đi vào mất sao mà này cơ hipa ra cái to nó phanh khui là cái thay ra này đấy cho nên thùng cái to nó cáp là cái 이tum 강자위 파크메야 미린 아샹부위 미린지 zatlakwai 사스지 이름 리좀 나오세 꼬르리히 애플삭 나이니 ning share ojali thalakai na hangmere khanaw sada how pogla ajuwa medical we saugida doctor when apogwe arui doctor when kup sangli vai sa sai no medical point of view ina itum yaru ashangole talai si tanghu naw bingile no way suggestions advice kala appeal sa ngai ji na tiao mai ka hangilo okay thank you yaru li wi va na ada appeal request aga khni sangai itum ariba itum we celebration we season itum we Christmas itum we New Year itum we family we gatherings we program but chung radle plus azukumba itum we educational institution no church no itum we leklon economic we activities kutong sungra haini chena rara khle tami ran itum psycho rehi so laga khangja normal na ungtanga ye je khaba itum vaccine ka kapning la apong ma leili mane vaccine hi mang sung chep kji ne chena psycho rana ina public request sang haina vaccine khu mi sar laga kathak aina hi thawi situation hi thawi environment li ungta khwai sau se ji appeal thang hai ne kaya ka sangdai tum mark sang pamra kaya ka sangdai tum social distancing pamra kaya ka sangda itum school itum we church itum we celebration ka ta tong sung laga itum economic activities tong sung ka pamle jena katha kaina na tum na sai corona vaccine hi tam cha la kaina khumi laga khui ser house jiba hi sai cor normal taw jine jena hi psycho yaru tongli appeal sangai le eligible sapung psycho ba vaccine ko khimi logo ji we request nei kala vaccine safe salage ji hi isum ukhul ayak chung la khik sai re effect side effects ba ka khni li ba le re kha ka chung hi millions of doses kap tak li
side effects ka tiaw lak de khine very insignificant say figure chena sep sala khai vaccine ne ka khui khai dam thran ithumi pasali ithumi population kya ka protect sa de le la thang figure la ngai re ka chung protection mi de khine na khui khai dam thran ji nali chi sala la the mile ka jat ka jal tang au sini nali the hospital li wa ga ICU li wa sang la ga pipe mangai oxygen khusum sak jenu kulak si sa ji jima ba lu gi ni jena ithumi figure ithumi fact hila ithumi khui district we figure khui ga sang ni pan tamai de jena tada hi chunga hi va kwa we proof la ta kam sam ni thum khadul proof le de ni jena psycho na vaccine we hesitancy la ka psycho na khui la ga ithumi society no rong tang sak se ga ji thak ta tang sak khau se ga ji I will request appeal sak nai ni share ning shi yak jang ka dai re aji ithumi show hile the talk with Sorintan Haure hile ki ashin tala khaya ojang rak thum queer dusem kamkura convener TCFC kala vice president tangkul nagalong Dr. Raisungmi Raikan, Medical Superintendent of Ukhrul District Hospital, Reverend Dr. Mthop Mibasha, Executive Secretary, Tangkul Baptist Churches Association, Nishin Tunaralaga min lagana topic ki discuss rasamila itum tongali kuchunga taywing sang sagay kuchunga ning sharing bhai na tumwi od mga sawa ki jisai kor verana zangmida atay kam thaya saruno thang medla sangmida odram khamat sili atay kam thaya ang saserno mina yangra ka kam ta dang bui baya kalana tumwi odram khamat sili mi ping na sok mi sang phang pang saserno ji wi sadle ajui show hili ishi we guess ko tum hili ta Tangkul Express na ning gishiwa zaksada gift hamper now avu mingai dele gift hamper hi herbs and me handcrafted soap ashina sponsor gasane sabon ne pangai na sem khami sem ko kui sabon ni ji Tangkul naw na ka sem ne itu ana ning hakla ga ning ka la ga na ni shi ga thumli sponsor sa mi dele yan hi na shi thumli avu mi ke sabon he na hi shi gi na covid virus ila mangsero na chisero no yan hi na hili avu pason samyo ge ta da issue ka pom hi ring pa na tur ka ta da na shi na avu khimyo no herbs and me lila kuchung ka ning shi dele ning hakla ga na ning ka la ga na ta sponsor sami la ga give hamper ran mi da klewang no business manga wa me no mi ping na la na nei ta da mi ping le khami tak na mang sa la ka matai ka mai so mi ta shnu no ji we sangai dele la cher rajang ga ya show hi view sami ga ya yang room da le ya recycle or la kuchung ka ning shi phong shop da le na tu na tam da ka dom mi jing lo ka lai tu na ta discuss sa da le le itum na itum mi panelist guest ping hina share sa da le kham tha jang da le ka tam khui pai jang da le ka itum na tam shikui la ga practically implement sa sai a chu pandemic hi ba ka cha shila khaing sa le na ina ka thai ne a chu hi ba na I mang shar ga ba iwi no we mang shar wa ina government hi salo medical department hi salo de hang guys li rules and regulations to follow mag sai na I ga zai ka I na mang maning la iwi no we mang ai mi ga dai la man bai mi ga dai la chak shi shop bai chu vai na care khui se mag za vai sa sai phasa khamata maintain sa la ga pai mirin oktui vai ji sa se na I responsible sala khaya citizen ak sa da oktui se ji la pil sa ngai itum ko psycho na room laga church da jang laga CSOs ping jang laga itum medical department jang ka pai district administration ka tong ga jang itum room ka khok kha yang ga za laga ka jati kan khui sei gi ji final appeal sa da hangai wherever you are stay safe good night Aring 3-in-1 Hotel. 3-in-1 Hotel. 3-in-1 Hotel Chahongnam Shopping Complex opposite Ukhrul Town Hall, Pungretang, Ukhrul. 3-in-1 Hotel Hili Tangkul Nagawi Hanyumang Majila Miur Katewi Hanyula Kashai Sampangra. 3-in-1 Hotel Hina Yarili Organic Spices Langmaida Tangkul Kapungli Sam Kapang Tingna Rahawi Spices Sanglaga Hangakui Shai Kapal Kangayam Hamhan Hamidale. 3-in-1 Hotel Hili Mishaka Langda Zarang Kabai Dining Room Ladele. Langmaida Sports Team Music Band Missionaries Hikatata Rangasam Room Kawai Kamotarila Ladele. Toding Chirjomri Razamida Jingri Ringpasur Rangasam Kwimilo 3-in-1 Hotel Li.
Marison DVD Arihon Moholak in the later Clay Marison DVD he CLC Punridangli Karodale Marison DVD li Sampangra latest Tangko films, Korean dramas, English, Hindi, Tamil, Manipuri movies. Langmaida Kangadade film album Ayur Ayayago. Marison DVD li computer work color mobile servicing Hikatatala Samidale. Ramilo Marison DVD li Rakabong Milo Nawe Yang Kangai movies.